Anamite tuka la Lhang Gimnei lang County District lang Infal tu Dimapur Road National Highway tu a Khohse thusu hongsu zap zap kinin khatwaini August tarik som le khatna ka chana ga okeng ne hon imite khu ta phosa kailin jang khu chu ga hal laki duwin hi chithil su ji hin jani chun kala forle yai kong pau khu sa cha khana ka chana ga ho khu tokpa a insom da bangchu an ki hal laki nin National Highway to County District sunga khoa kivet thip nadana atha ben do kinin zateni kika hiti hin thu hongso che jingin Ukhrul district langa hata ka chana ga tangkun hon KUKI te dinga nelecha akha pi jiwa counter blockade abol hola Manipur government ki kum panla nazalin akho to kitawin nelecha akito lutpan kitawin hichi ho hi phate gel county district lang hi Lhang Gimnei ti wa hi Lhangwang se zo in do tan aji chu namipi paudo chanen jong asam se pantan ahlanga CSU Lamkai ho thilbol zo si jong seiset na taimon ding jing se hitan asunga cheng hola nele cha ha jile dammo veisitnan dei bangbanga lamhlong phate kiman cha thailo ho se jin jong again thei ma jeng tawin kachana ga ho to galhung pen do na kamjong ukhul litan sari khong sangkhai langla akicham kitabin esan galhung ki patna Chuchanpur district langin la Kampopi district te again thei na hephalo khop hilin ki ubin tua National Highway 2 boina a hoki hal ho hi ong chi jom che le asunga cheng ho hi again thei naw sang che dingin tan hi chi ho hi athoi bit thei lamkai la tapon tarik som le khat August 2026 nia kalin jang khu ki hal ji chun ama ho khonoi chena cheng eimi khu tapho khomi te chun aphat changa security force on khohal ho NSN im ho le JDF ke kamson ho anadel lo ji uchun police ho le security force ho chu thepmo ana chanuwin anakina api uwin ana lunghang thle jengwin hi ji he im ho ki thai ne cái tham pan địa ti udan ta cái liang hal chai to Khohse te in ki chai ta ki chai ne nga ki wa lu ta kan spai hoi bo ni ta trong ki chai ta Tuni cái liang milong hon haluin không giam độ hi ấy cái liang ai em hon hu halui samo tuni wa kim de riêng so he a bol chao chla hau sa pi te in अरे भाई सबूत है वो साइन का तो बोलना ना घर में है वहां का बात है थल सा का हो जो थल सा का हो You have to understand, we are coming here to support you. You are victims, okay? And why do you create the problem? You are creating. You are creating. You are the one. We think we are dumb. We think we don't speak English. Why do you say abandon home when we are many people here? Why do you say abandon home? From before. I cannot hear you. You say abandon home here. Why? Why? What is this? 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 Why are you shouting, man? We think that we are uneducated. Amen. What? What is the problem? What is the problem? You create the problem. When we talk slowly, you never listen. What is it to do? That's the reason. Why do you come here? That is why we are coming. What is your problem? Why do you say abandon home? We are coming here. Okay, relax. Unnecessary issue will be escalated. Okay. Unnecessary. Blackmail. Blackmail. What is blackmail? That's all. You are blackmailing or we? When do we blackmail you? See one thing. Now our main concern is in the broad daylight, in the presence of CRPF, how can they come and burn the house? That is our question. So, do you have any answer for that? We will call the company commander. Until the company commander came, we will not disperse from here. Yes. No one
यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। यहाँ का जो इंचार्ज है जब तक वो नहीं आएगा वो नहीं जाएगा। दिन दहाड़े, वो भी दिन दहाड़े, in the broad daylight. If it is night, we can accept somehow that due to the lapse of security and this and that, we can accept that. But in the broad daylight, something happened here. That is unacceptable in any form. We have many things to do. We have to file the PIL against that particular officer who is in charge of that. But दिन दहाड़े ऐसा कोई आ सकता, मिला जुड़ा हुआ है। बुलाओ मीडिया को भी बुलाओ। This guy is the one who tried to shoot a civilian. हाँ सर, मीडिया को भी बुलाओ। हाँ बोल ला तो यो मी vet nhiều mồm đối siêu rồi in yang cùng cắt vào đến destroy vào diệt lại cho hal ai le ichi ho thil su ji hin e ho la ho hidinga gin mo ho chun zani jan chun kala far nepali khosa a cheng ka chana ga lengmei ho ho to pa na ga chu in som lang aga hal thaki ru bin he Tukpa nagang si may thap si yum nipan numboy gidra tra omba hebtare yam phajana thakre ado khoisu nuai tadana khoi area ge na khoi su thorok pani adro khasu khoi nasu kanmane do sigum si kanmusu ngamdre ayamma moi chak poloi khre moi su jik yum tra maya amte phajana chakre ado nungmai su kape akhoi gi sherpep singsu akhoi na hai changlaga akhoi gi inspector da akhoi gi dimak tal raksak ke dimak talak pane akhoi yum mai chak tan laire adu law noi su khrati kaino tawbiyo na hair ga moisi akhoi kya tension ne hair ga yade akhoi na akhoi de lebe sher pep sing su thasu thaja rakre sumai ne tor ai confidence de police okil mo police mai tam jamai da tam de su kile bedroom ni dikri be mona chong ta suna number 2 kilo to mu tare mona firstly bu pai nei ngata tira ai mai du mo ali mo bu mo kare sina ha ma lo ku da kodolo dikri be mona kadit tu kinda mo kanite ni kadi ah oda
मन बसे कल नहीं आई कार्ड कल माइसी कनेक्शन लो नहीं माइ सांग मराम भी है अहिंग नहीं ना नाती मराम लो लगा आई ना दोसलाई का पर चेन हरक पा मी लांग है ना तुरी नुमाई रखन दे दोसलाई का पुनो है सुन तो लंबी दा दोसलाई मुंह था लगा चेन लगा है तुरेन ने चोंचिन लगा लौबुक का चेन हक रहे भाई सिको अदु मसंदा सुमांग ले हवे और दोसलाई तो हिम माइ चक पर क्रीरा है चेन रहे सो अदु मोइनदि क्री रफसान हाई बिदे हाई ने मो लान लागरा लाइरेको दोसलाई मुथा खरो हिम चक पर अदु रा हाई रहे सो चेन रहे พ่อผมเขาจะ我个个点他如果贴什么这连他们个 tunin hijitil soji chun security forces ho kalafar nepali khokoma KMC Kalthenman military colony khochu operation bolbang akisa ogen KMC a MDC pa lamin thangkip gen ina cheng KUKI pop singer manei thangza umnachu a innei te phalpi na I ma umlovin aga khul chil set win aga le kada jeng win hi allow nahi hai ये भैया देखो ये इलीगल केस है ना नहीं इलीगल दरवाजा तोड़ने वाला केस तो इलीगल केस है ना आपको तो इतना पहले से बोला था कि प्यार से क्रैश करने दो आपको तब से क्यों करेगा चलो हो गया किसी और का क्यों नहीं करता है हमारा क्यों करता है चलो हो गया चिपाही फलो है चिपाही होई जाम होई जाम होई जाम फलो ऐसे क्यों हाथ चलाते हैं आप लोग किसी के घर के अंदर में इलीगल केस है ये दरवाजा तोड़ना है तो तोड़ने वाला तो केस तो जरूर आपसे परमिशन लिया प्यार से परमिशन हमारा लेना है क्या करेगा आप लोग आप लोग का ये केस है आप कोई भैया ये भैया ये बताओ अपना घर में कोई ऐसे घुसेगा आपका बीवी बच्चों का क्या होगा ये घर केस हम प्यार से कोऑपरेट करता है उसके साथ हाँ सर्च कर लो कोई दिक्कत नहीं हमारे घर में हम प्यार से ऐसे कैसे तो लिखा थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना उधर काइलेंजा में आग लगाया था आप लोग कोई नहीं गया है ना आप लोग कल उधर में नागा लोग ने अपने घर को अपने आप चलाया था सीधा जहाज चलाया क्यों ऐसे चेक करता है हमें समझ बिल्कुल समझ नहीं आया ये लेके जाओ ना चाहिए तो get the hon feeding ngai to te noi lang ho you can't play with us we are not a toy ino thei be set wa na mo ho no ino siu zo cái cái chuyện như kiện không à नहीं हमारा घर ना बंद किया कुछ भी नहीं होगा नहीं अलाउ नहीं है 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 हाँ सर खुला इसको एक जाओ वीडियो ये हमारा रूम वेलकम है एक चीज बढ़िया से देखो हिती आहे अबुआलो है
Siong MD si pu in ga hit na lai. Nakhat din ni masanga kailen jang ki hala in cha amlo to a KUKI ho area operation hongbol. मैडम आप ऐसे ही गर्म हो रहे सब लोग बता रहे He was at DC, BJP and PC. We don't know. We need the proof. And then why don't you go at Naga people's area with operation? With the presence of CRPF, they burn our villages, and what did you do to them? You can't play with us. We are not a toy. कार्ड दिखाओ आप लोग ये एमयू का है ना ये तो चेक है ना कार्ड चेक है कार्ड आपके पास मोटी कैश भी है मैम थोड़ा सा कार्ड दिखाओ दरवाजा तोड़ना है तो इलीगल केस हो गया ना आप लोग इलीगल केस करने के लिए आया है था इलीगल काम मत करो हमारा भी इंसान है ये इलीगल केस है ये दरवाजा तोड़ता है आप लोग ना किसी का हाथ भी लग गया खून भी निकल गया ये मेरा बहन भी खून निकल गया ना खून निकलने के लिए आया है आप लोग यहाँ ताला खोलो इसको ताला खोलो मेजर विश्वास मेजर उसको बोला ना ये और लड़का को कहाँ है खून करने के लिए आया ये लोग तो हूँ तावंगो नमे हूँ तावंगो कितना ही तावंग कम नीचे उतरो नीचे कैसे उतरो हूँ तावंगो नमे हो नॉन हाउते हूँ तावंग नमे हूँ तावंगो na zo sab la ka tithit do operation abol go to va in zong tu na me kha khol ki su kha hi ta ye kot to khot ata chep pi ke thil man bi gang gol ve cái cọt to leo hiếm itia thu suji hin atlanga CSR mopu ko tu ten thlangsunga nupi zo sin thusu namun del so ke dingin thusu bolovin thlangsunga dukan zo si jong ana khasa obin amun chu adalut so ke vin ichahoji hin koi mama ni na umpon security force ho ana nung sol kita vin hi isei nom pen chu tunia kalthen man bi thu su ji hin CSO chom chomin demna thu PR jong ahin so win sipai security force on kailen jang in ki hala ima bon bolowa tukpa na ga khu ki hal tha na a security forces so sentum nei na a na ato naw chung thua demna sangta in an nei wi ki pa thle jingin ahin he diu khat chu athang lam khai hon jong tukpa na ga khu ki hal jana pana chu akom avela emi ho chu jingle security forces ho hata a operation ahin bol diu chu het sa ahi le tuni chu in khat bu a khulwa phana lai hi in ka chana ga ho hi le lamkai hon guthima khomite khoma security forces ho khu alut sa lo na diu lampi lamthlong tina
ana tin diwa plan strategy sipsa ki ho thla na ana nei diu thu hong so a hi le agun bang wa chu execute able diu a hi le e ho lamkai ho chun hi chi ho hi agun ho hinam abol ham yima abol bu hi hiti achu thu so achu ki chai jing a hin alungel ngai tu wa jong umlo mong dan a hin chukile anung mabana chu ipiki bolding ham security forces so chu itin do wa ino su le ki chai jing a hitam hilo hila khat chu a hikinin ahin i ho lang ho chu ep abol jiu ham itile PR press list ke bol jia ki chai ji hi tawin hi choji a hi thil ito tengule bol na ding dola i bol ji lo tengule ino si ji uwa aban umbe ji an hi in ai pi chu hile aki chai a hitan tuni adinga hi ahin ahlanga lamkai ho mitha hat be chom na dinga umjong hiding a hi in choji a om a hi yong le ahlanga dinga apha hi kit jengin kaungpia national highway tu lang mong hi kangoi town hopia pana KMC ki ka jong ka chana ga ho khu ni aumin alona je umlo danin aumin kangoi hopia pana tuilang hom aitu lang china jong UNC 10 economic blockade abola pana ka chana ga ho khoni chawang kining le thonglang khu hichineu cha khote ni hin kukite khu khuzat khu alu no le apo no asu boy pi uwa koi ma lam tha theilowa asa uwa ane asa uzong atin cha heu hijikeu hilowa dammo ve sitna jong lam tha na thei hilowa tu ni ge ya ka chana go ho khun akoi ahin tu ge hin koi ma hichithua thuseya lamkai jong ompon namsipai azep hongding jong ompon akhuti jingding again thei jingdinga umuwa chu a hi taw he hichi hoji a hlangim nei iti tiwang wa hi hlang wang se don lo hlang chawai zo a hi zo in a hlanga MLS so a in kote CSO lamkai ho a in kote thingnoi ho a in kote ho chengdinga wang hlang pa cha huizu le bongloi lu na hlang hinam tin ahin nipi chengdingin wang tun hlang nom ta chu hlang wang si akisu tai ti hi achai na adinga isi no mo isa o hitin dunia dingin hechan hi sa utin hechan hin chai ta hi ti we